Egunon guztioi, jubilatue deitzeko buldan hause esan zigun aita santua, San Pauloren hitzetik. Itxaropenak ez du utz egiten, eta itxaropen horren ezaugarrietako bat da alaitasuna. Garizumako laugarren igande honi lautare igandea deitu izan zion, zaio, alaitasunaren igandea. Gertu dagoelako da Pasko jaia. Otoiz zutzaigoa egiteko deia egiten zaigu, jainkoarekin eta zenideekiko alkartasunen indartzeko, aitaren etxeko senti gaitezen. Kristok prest du guretzat gaur ere maia, hitz bizia, bere gorputz zaititua. Bera. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Jesukristo zuzena denak aitarekin adizkidetzen gaitu. Ager dezagu geure bekatu eta damu jarrera, jaunaren maira gerturatzeko. Jesus jauna, onginei utxean salbatzen gaituzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, zeure graziaz aberazten gaituzuna. Kristo erruki. Jesus jauna, gurutzean jangoikoaren maitasun neurri gabea erakutsi diguzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure hitzaren bidez, miragarriro adizkidetu zenituen gizon emakumeak zurekin. Egizu Kristau herria, maitasunean bero eta sinismenean alai, prestadadila hurbiltzen ari den Pasko jaietarako. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jerusalem zu es besterik, ezin izanik pozbiderik. Jerusalem zu es besterik, ezin Bedenkatuko dut aldi oro jauna, nere hauan betiaren gorezpena. Arronago jaunarekin, entzun bezate apalek eta postu bitez. Haundietzin batera jauna, gora dezagun elkarrekinaren izena. Jauna gana jo nuen eta harkerantzun, beldur guztietatik ninduen libratu. San Pablo apostolua Korintoarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, Kristorena dena sorkari berri da, zaharrarenak egin du, berria sortu da. Hau guztia Jainkoa gandi dator, Kristoren bitartez berekin adiskidetu baikaitu, eta adiskidetzeko zerbitzua guri eman digu. Izan ere, Jainkoa ari zen Kristogan mundua berekin adiskidetzen, gizon emakumei bekatuen kontua eskatu gabe, eta guri eman digu adiskidetzearen mezua. Zenideok, Kristoren mandatari gara, eta gure bitartez Jainkoa berak erregutuko balizue bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu, adiskidetu zaitezte Jainkoarekin. Bekatuarekin zerikusirik izan ez zuen ura, Jainkoak gugatik bekatuarekin bat egin zuen. Guk haren bitartez Jainkoaren salbamena iriz genezan. Jaunak esana. Altxa eta manoa aitaren
hartu egin dut, zeruaren aurka eta zeure aurka. Jauna zurekin, Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la túnica mejor y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traeré el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se le acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Jauna que sana, Parabola honen irudia Elisa
dugu. Jesus parabola hau ibiltzen du Eliza zer dan esplikatzeko. Batzuk jangoikoari esker amen gelditzen gera, jangoikoan edo aitaren inguruan. Beste batzuk aita utzi eta bere bidera egitera joaten dira. Eta ikusten dugun bezala biak dituzte zerbait ikasteko. Hemen gelditzen garenok, gelditu geralako, pentsatzen dugu besteak baino hobeagoak garela. Eta geure ikuspuntua askotan izan daiteke geure zorbal gainetik beste ikustea. Edo konparaketan eroritzea. Ni hemen egon naiz, zure ondoan, dena bete dut, igandero etorri naiz, otoitz egin dut, eta ni ez aldet hau baino gehiago merezi. Bestalde, seme gaztena kanpora joaten da, etxetik kanpora joaten da, ondasun guztiak hartu, dana gastatzen ditu, eta konturatzen da bakarrik dagoela. Ondasun guztiak balima ditugu, ondasun asko balima ditugu, pertsona asko eukiko ditugu geure inguruan. Baten ondasunik gabe bizi balima gea, denak joaten zaizkigu. Onera parrokira gaua pasatzea pertsona asko etortzen dira eta nik askotan galdetzen diet, zure familia nun dago? Ez dute nahi ezer nirekin. Pena da. Seme gazteon hau konturatzen da, burumakur bueltatzen da aitaren gana eta esaten dio, ni ez dut merezi seme izena ematea. Horrek erakusten digu, jangoikoa gabe gutxi asko egin dezakegula, Pentsatzen dugu, eta batzutan pentsatzen dugu, geure bizitza hobeagoa bat izango zala hemendik kanpo, hauek danak utzi, elkarte hau imperfektu dan, elkarte hau utzi, bizi, eta gerokoak. Baino konturako ginake utxik gaudela. Ante esa trifulca de los dos hijos, nos fijamos en el Padre. Hoy celebramos el Domingo del Letare, el Domingo de la Alegría. ¿Sí? Celebramos también el jubileo, el año. Y aquí ayer en la parroquia se cantó una canción, Jubilate Deo, que hace referencia al jubilate, el jubileo, hace referencia a lo mismo que hace la palabra letare, alegría. Alegría de Dios. Jubilate Deo. ¿Qué quiere decir? Esto nos quiere decir que nuestro bienestar, nuestra plenitud y nuestra felicidad no está en lo que nosotros podemos poseer o cómo miramos al resto de los hermanos y hermanas, sino que está en la misericordia y en el amor inmenso que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Muchas veces somos el hijo mayor, otras veces somos el hijo menor. Y nos tenemos que dar cuenta de que Dios para cada uno de nosotros también ha dejado todo. Nos pone una capa de dignidad para poder llegar a vivir
en presencia de Él, sabiendo que somos pecadores, que metemos la pata. Nos pone un anillo de alianza con Él. Somos sus hijos, somos sus hijas. No nos va a dejar nunca. Nos pone unas zapatillas, unos zapatos, para que no pisemos en vano la tierra y no nos manchemos, porque con su gracia podemos. Y por último, entrega su Hijo a cada uno de nosotros, mata al Cordero, sacrifica al Cordero por cada uno de nosotros. Y en definitiva, en nuestro final de nuestra vida, Él está esperando el abrazo eterno que nosotros viviremos. Y esa es la mayor felicidad que un ser humano puede recibir, experimentar y vivir. No lo que uno posee, lo que uno es y lo que uno proyecta en su vida, sino lo que uno se deja delante de Dios. Lo peor en la vida no es no tener dinero. Lo peor en la vida es cerrarse al abrazo de vida que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Eso es lo peor en la vida. Pues hoy le pedimos al Señor que en este domingo y sobre todo también en este año, que nos alegremos del cariño y del amor inmenso que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Que todo lo que vemos en el universo, en la creación, no lo hizo para gloriarse, no, lo hizo para nosotros, porque nos ama. Ahí son sus obras, ahí se puede experimentar el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta alguztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo, eta jainkoa eta alguztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, egin dezaiegun otoitz jaunari, ez baitu nahi bekatarien eriotza, bihotz berritu eta bizi dadila baizik, eta ezka dezaiegun izan dezala errukia bere herri damutuarekin. Karisma aldi honetan adiskidetzearen sakramentua hartzeko prestatzen direnak jaunak sendo ditzan eta euren erruen egiazko damua iristen lagun dizaion egigun otoitz. Por nosotros aquí presentes, para que seamos capaces de perdonar de corazón a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Sure
Garizuma aldi honetan eska dezagun katekesiko haur guztien alde. Jaunak lagun dezaigula ikasten dugun on guztia zabaltzen eta bizitzen. Egigun, otoitz. Pidamos por los enfermos, los necesitados, los que se encuentran en dificultad y los que sufren junto con Cristo crucificado. Que el Señor Dios les muestre su rostro consolador. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Pozik eskaintzen dizugu jauna, betiko zendabide den oparia. Eta palki eskatzen, ospa dezagula begirunez eta eskaini munduaren salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora biotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu, jainko alguztidun beti ere korri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizakundeko misterioaren bidez, sinismenaren argira eramaten du, ilunpetan zebilen gizaldia. Eta jaiotza berriko uraren bidez, jangoikoaren seme alaba ordeko egin gaitu. Bekatuaren menpean, sortuak garenok. Horregatik zeruko eta lurrekoek, kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere, aingero guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Amen.
santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez atitu zuen, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hau da sinismenaren misterioa. Zure buruz eta piztuena, munduaren salbatzaile zera da. Zara gaitzazu, Jesus Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun, Maria Jesus Prieto zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Eraberean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Antxon, Juana, Maria Jesus, Ángel, Guillermo, Martín, Justa, Txomin eta familian hildako zenide guztiek, Juan Antonio, Jose Mari, Jesus, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Jesus, María, Jesús, José Manuel, Begoña eta Lourdes. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeur arpegaren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiek batean goretzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruena zera, santu izan egin zure izena, egin zure egin
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue, pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez naiz zure etxean zertzen, baina zazoz bat eta zendatuko naiz. Kristoren.
Egin dezagun, otoitz. Hoi Jainko, zuk argitzen dituzu mundu honetara etorri diren gizon emakume guztiak, argitu geure bihotzak zeure graziaren dizdiraz. Zuri, atsegin zaizuna erabildezagula beti gogoan, eta zu benetan maite zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Marije. Barkatu. Datorren ostiraletik aurrera, Karitasen harrera ordutegi berri izango du 6-etatik 7-etara izango da. Roperoa berriz astearteetan izango da 7-etatik 8-eta, orain arte bezala. Biak Karitasen lokaletan. Desde el próximo viernes, las nuevas recepciones de Cáritas se harán desde las 6 hasta las 7. El ropero seguirá siendo los martes de 7 a 8, ambos en los locales de Cáritas. Bestalde baitare, dauzkezue hartzeko, aste santutako ordutegiak. Jakin datorren asteazkenean, meza bukatu ondoren, penitentzi eguna edo ospakizuna egingo dugula, hemen parrokian datorren asteazkenean. Tenéis ya disponibles los horarios de Semana Santa y recordaros que el próximo miércoles, después de la misa, tendremos la celebración de la penitencia aquí en la parroquia. Bedinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin eta bedinka zaitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan.
asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta igande eder bat izan dezazuela.